به دەستپێکردنا شەڕێ سووریێرە ماڵباتە عیشی قاسم کوژ باژارê dêrîka Hemkoyê weke gelek malbatên din yên roj avayê Kurdistanê koçber bûn û berê xwedana Bakurê Kurdistanê li Qiziltepeya Mêrdînê bicî bû. Lê ew koçberî ji bo wê malbatê bû êşeke mezin. Dayika malê Ayşê ji Rûdawê re got ku kurê wê Mesûd Elwan berî sal û nîvekê ji aliyê hêzên emniyên Tirkiye ve li Qiziltepê hatiye girtin û dema ku malbat koçberî Qiziltepê bûbû Mesûd wê demê dibêje 13 salî bûye. Dayîk dibêje. Dayika Mesûd got piştî ku kurê wê hate girtin bi demekê ew birin zindaneke girê spî. Ji wê demê ve edî tu agahî ji wî tunene û çarenivîsa wî jî nediyar e. Dayika wî xortî Ayşê bi xemgînî bang dike û daxwaz dike ku kurê xwe bibîne. Ayşê Qasım dayika Mesûd e ji Qiziltepê li gel min e. Dayika Mesûd xêr hatî? Ser çavên birê dil bixwîn tu çawayî başê wera xêr. İnşallah tu baş bî. Elhamdülillah çawana hûn baş in Mala inşallah. te ava bê, xwedeş te razî bê, gelekî spas sağ bî. Kurê te şawa hate girtin, çima hatiye girtin dayika Mesûd? والله birê me kurê me nego ino tedawî kesî bibû newî ya kesî lê bû yekî me Sûrî serwa da. Nekî Tirkî, Tirkiye serwa nedaye. Saet 4 sibê me got çê dikan pêşiya mala me me got qey diz kedine dikanê de. Erê. Me got diz kedine dikanê de. Erê ez gudarî dikim. Me got diz kedine dikanê de em jî derketin saet 4 sibê bû ez derket mezûr hebe ez û lafê xwe berzanî Mesûd me baza devê deriyê hewşê girîşê. Erê. Em çûn me dît gova polîsin. Hatin derbasî hindirô bûn û gotin zaroka xwe bavê ser devê xwe her ka xwe ser devê xwe Mesûd û berzanî her du lawkê min in xulamê tevin. Xwatin ser dişa xwe lawkê min biçûk dilîb qula berzan. Dilîb qula xwe a dizkir got xwe çi mewlûl mikiriye xêr çi heye em nizanin mesela we çi ye sebeb ji ber çi hatiye girtin. Taliyan pehsiyan got çi ne çi got wala nav YPG de bû. Çawa navê Emrî wî 12 sal û 6 heft heyvûn ez hatime Tirkî. Ne çûna YPG ne me elaqê xweş kesî aniye ne me lîzikî kesî bûne. Saet 8 sibê çûn şixûl heft û nîvê êvarê ser araba aj dişixûlî. Ser te pîkaba aj dişixûlî. Hin emal bû û hin jî şifêr bû. û hatin me nizan ji bo çi mala me arameke tiştek ne digot siqintî yox. Tiştê min ji wan fêm kir ez jî navcihata bû bi zimanê ez jî nexweş bû bi zimanê gêmre çûbû got siqintî yox. Mal aramekin tiştek nedîtin. Rabo gotin yekî gote yekî got em herin yekî çav kir got em ê wî jî bibin. Yekî polîsê Tirkî. û em ê wî najî bibin. Wola birin em dûv derketin ez ebuqat re ji teqîlîm hîn ew negiha Mêrdînê ebuqatê wî pêşiyawî bû. Mihamiyê wî pêşiyawî bû. Herêkir pêşiyawî bû. Mihamî got wola me ji teqîlî hindirê me tije mêvan bû. Mala me tişin mêvan ji bo wî hatibûn. Saet 3 bû. Wola Mihamî jî mir ji teqîlî got evla min got wayê Mesûd wî berdin bes îş Qiziltepe girdin hemî birin Urfa wê birin kampa Urfa. Bes Mesûd serwînîne werê malê. Me got temam. Saet bo 3 nîv wala dîsa telefona ebuqat lê da min got kaya bû çawa bû got xwedê wî jî birin. Got ew jî birin. Birin bo Birine Urfa. Birin Urfa. Kurê te Mesûd birin ji Qiziltepê birin Urfa. Birin Urfa. Em rabûn ser xwe rojê bû. Sebt û lihd vê dê te dî tehtîle Atlaya. Erê. Ebuqat hiç dişembe. Ebuqatê wî dişembe min rêkir Urfa. Heta min pere jî danê got têva pera bê el Mesûd kampê tê bidîde heta ma ez ê jer qard û ez ê herim xwe bigihîn mê de. Sêşembe. Got bile. Ebuqat çûn bigeriya got wala saeta Mêrdînê anîne saet 8 êvarê wî avêdine Sûrî. Dîsa yeqîn nekir. Dîsa em yeqîn nekir. Bor di doya Remezan bo di doya rojê ez çûm. Eyn 25 heyva
25 هیوا 25 هیوا 20 25 25 بری سال و نیوه که دیا مسعود بری سال و نیوه که برید بخوین 20 چقا سیوی بویه 1025 ده 27 هیوا صباتی ای روزا ای ما هاد روزا دیان، ما هاد 27 هیوا دیان. صباتی آها شمال در باسی باشه کاری صبی اری بله او پشتنا شاندنه کدری ج عرفا شاندنه کدری شاندنه گری سپی ای باشه لگری سپی کس لیگریا لگری سپی کس لیگریا مناگریا نه مناگریا تانا جلی بجمع گملک شویجی برنه حتی نشته پاکتا خوشی بی حیا پری خوشی نبرنه جوه دا میوه زاوای مهات ازو باوی و زاوای ام چون عرفا ما ابو قاتل ورجی قط ما محامي ورجي قط مواصل ورقط ام چون حبسه ايوب ام چون يا حراني يجي اتشم هر دو قامبا حراني ولا ساعات ميرديني انينا راسا ساعات هشتي ايفاري وابي بسماننا بس ما يكرنا توقعاوي كرنا يوافدنا باشا نا هون جوید جدما کوهاتیه گرتن نه کسکی اودیتیه نجی کسکی تلفنی وکریه نگوتیه یعنی باشه هون چاوا زانن کل سر لگری سپیه که جوارگو برنه گری سپی بشتي چار هيف قدان چار هيفي قدان يك مرشتغلي وتدايتا مسعودي مقوعة يك ورفالي بو اري مرشتغلي قواش ورفا ما الهطايت شغلهم اثر تريكسات شغلهم بلدوها تشيكا كفتشا تريكس والسروات شغلهم تريكس والسروات شغلهم قول اوكي ابي متحبسي ده نمارات ده داي لا يا بي من لا نمارا من رقما من اذكر داي لا يا بي لا يا بي مجي وار نمارا رقمات اشمر شان ده نافيوي مسعود حمد الوانه تجرى ايباري جي تكتشك خواستياش خراب رشكي تدي قنجام على بافي مبو تدخص مسعود بزوجيني يعني مسعود تدخص مسعود بزوجيني بري كتوي بزوجيني هاتا قرتن عين وقت إيرو ما بحث كل شف والصبي هاد قرتل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وي ان شاء الله وي سربست ورا بردان وتي كري خو بزوجيني وهون استراني كوچريجي بسردا بيجي كذبا داي كان شوتي اصدار الزاروني ما مظلوم خدي مظلوم او مظلوم بو يدجينا خوشة أزنا خوشة ان شاء الله وي وگره ولا ايفار بو كتكي بيجي هاد بن ميبانداري مشي شيف دايلا بدي كورين بيشمرقة العراقية قوادي تليفونها خفك مسعود يبتر نشتغلي بيقينك أسر استجادة بيجي ده مغربي والله قو هايادي أي ثانية كينا مهما قو هايادي تشاو أبوي وتليفون هاد قرتن بشي 3 دقيقة شو بدي دي سال مقارا شغلة دقيقة يشتغلي مسعود بو دنجي أو بخابو أو بخابو أو بخابو او نقول شو كدري از تلفون دكم في الابيض جريسبي نها ويدمي يا مسعود نها اسكي دسي ابو عمشاده نها سدي ست زاني كوري تل جريسبيه مزاربو سبيا يا كاز بري بنشاش هيفا وتدبيجي سوجاوي تنايا تدبيجي بي سوجا تدبيجي بي سوجا سوجاوي تنايا كيف برسم بلا برسم والله شكوري مفكر هنا كان لي اخبار كرنا هنا كان لي اخبار كرنا الظلم هاد قرطين الظلم هاد قرطين ورعام ظلم هاد قرطين دا خوازت بختي الكريم هاد كرين دا خوازت تشيا قلتنا تيا داويتشي دا من هي فيك مشتهية اتخوازم تجي برخالي وتبراكي مني اتخوازم ونفازاروكا صاغبن مريبن كويدبن هما بلا تليفونك جمر بكن دنجي واوريما فرهاد جي هوالي ويا کا كوري من مالي بو هر وقت جيوك کا بهور بون فرهاد عبد الرزاق سلوناوي جاوي شيخه ان شاء الله ان شاء الله سربست آزاد بن سربستين بردان وجارة كتم كوري تحت جمتا بلد البين هوالي وقالك دركتن ودركن براني كاسين حبسه دابون يا مسعود براني كاسين زندان دابون حبسه دابون براني وان سربست هاتن بردان يعني ينقري سبيجي ور سربست بين بردان مادام ساغه تشتك نهاتي سريوي ورا بردان أبطالك وداي فيوي دنجي نهاتي من أنزال كويدية
ام نزان توی ده ساقن ها مریه چیلی هاتی ام نزانن هما چار هیوی قدان مرش تغلی ها نکا بجمنا ام 24 میلیار جی مجرا ریکرن ویده حبسه ورابو سرخوا مسعود صالك والدهي في ناجي مر نشتغل هفالي الجميع حمواقو وساعات شاري صبي وهات بس دسي واقري كلب شكل وصابي واقري دار وبرن دحب دهن شنقي بقى مزانة صاغل نام باشا باشا كوزانن أنقرة جي محامي رشتغلي محامي دوی از پیر اشتغلیم دوی ارقان اشتغلی گوتین نه اف تشتی نبینا نه ترکی و سوا بگران نه ترکی دیسا و نگو نه بگران نه ترکی هیویگ مش وهایا رجاق مش وهایا از خو تعویزم خودی پیغمبر و مالا برزان تعویزم تبره برید البخوین خودی دعاین تا بجیبک ان شاء الله كوري تفادجر أفا نها مسؤولين ما بربرسين ما ينكل روج أفاي كردستاننا الدنجي تا قدريت كرن بهيستن كتا تشوجوت تدبيجي كوري من الجريس بيا قرتية بيسوجا بيتري سالك الجريس بيا يجو دركتي يجو فيد حبسا بجريس بي دركتي يبيرا قوتن قو بريم دركم شغله هيفكي الجريس بي وابرن وابرن أو برن برن تمام ان شاء الله ورا بردان و هاتا بردان آزاد بود تزوجان زی دیسا خبره بده ما بیجا افا مسعود هاتو از زوجینم تدایی که کجیهاتی بنیره از لتاک داری دکم تباش زانی باخفی خویای تگلکی زیرکی صابر ربي اشكر بار قدر على مالا تاوا تدو تلفون کرد تدنگ شاندن مجاوالي مرة قلت تدي ساجي تيرا خوي هاي ما شاء الله دم كنت تدوه دنگ تركي باكورج مرة شاند مجاوالي خورا قو ام في دايكي بگرن دايكي که گلکی زیرک برا داخوازا آزاد کرنا كوري خواه بكي گلکی سپاس مالا تاوا عيشي قاسم دايكا مسعود قزل تباب من رابوي فرهاد عبد الرزاق سلو نبي جاي شيغايا اوجي مسعود راون ضايع تمام باشا ان شاء الله تينا بردون قالك سباس مالا تا هذيك مشوها رزاق مشوها تخازم هون ياري كاريب كن مرة هون فيلا صاحب لا ما بس بجمع الو اماجي حبس هذا برخي نيرش كيريرا شرف وناموس هاد بقرتنجي ام نبوش مانن بس دنجي واوريمه تمام قالك سباس مالا تافا سرتشوفي من اسقلك سباس ياوت كيم اسقلك ممنون مشوا خد على بستريني خدي وبوفقيني استم شعبته ويل دورات حمواي خدش ترازي بي صاغبي سرتشوفي من